tua le nei afi. Hallelujah. Avelo malosi le tua nei afi famanu I na e masiti elon swafa. Awa le lava se swafa siliatu ya teia. Hallelujah. Yo. Bailo atu. You are Lord. You are Lord. You are Lord. You alone are worthy to be praised. You are Lord. You are Lord. You alone are worthy to be praised. You are my creator. You are my creator. You are my provider. You are my healer. You are my shelter. Dear Lord, you are my God. You are my creator. You are my creator. You are my provider. You are my healer. You are my shelter. Dear Lord, you are my God. You are. You are Lord. You are Lord. You alone are worthy to be praised. You are Lord. You are Lord. You are Lord. You alone are worthy to be praised. Give me You love. give me love, love, You love. give me love, love, love. You give me joy, joy, joy. You give me peace, peace, peace. You give me love, joy, peace. Dear Lord, you are You give me love. my God. You give me love, love, You give me love. love, love, love. You give me joy, joy, joy. You give me peace, peace, peace. You give me love, joy, peace. Dear Lord, you are my God. Faz ao cima para a tua. Hallelujah. Sau cima. Hallelujah. Cima. Oh my. Hallelujah. Oh my, oh my, oh my, oh my, oh my sisiba, mapipia tato matai. Oh my. Oh my, oh my, oh my, oh my, oh my sisiba, mapipia tato Oh my tasi. matai. Hallelujah. Oh my, Oh my, oh my, oh my, oh my, oh my sisiba, mapipia tato matai. Hallelujah. you are, you are. You are Lord, you are Lord, you alone are worthy to be praised. You are, you are. You are Lord, you are Lord, you alone are worthy to be praised. You are, you are. You are Lord, you are Lord, you alone are worthy You are to Lord. be praised. You are, you are. You are Lord, you are Lord, you alone are worthy to be praised. You alone are worthy to be praised. You alone. You alone are worthy to be praised. Hallelujah. 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 Ia failea mau taulanga, taulanga pamanu, taulanga wapelanga.
mole la mole la yuma. Ola mole ale mole me. Ole tua matautia la mole. Ola mai ole pule male mana umana. Le tua mai le babau o tu la mole babau. Ole tua matautia oe. Ola malo mato puluganga. Ola mato telapia I take it by the time. Ola mato malua papa. Ele I say shit to some oe. Le tua sili ese. Yelo malaba oe. E matautia oe. Ola mole tupu. Eli oli. Hallelujah. God Almighty, our strong tower, our refuge, our Redeemer, our healer, Lord of lords, King of kings. We lift your name, we praise your name. Our silly, Leo no to Epaia oe, e matautia oe, le tua fama lolo mai, le tua lo matou o la tanga, oe lava o le lili o le manu, o le rosa lava oe mai sarona. Hallelujah, we praise you, Lord, we give you all the praise. Yavi ole tupu. Neli la boyoli. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Yavi Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised.
to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. We worship you. We adore you, Lord. We magnify your holy name. You are worthy to be praised. You are worthy to be glorified. You are worthy to be lifted up. You deserve all the honor, all the glory. There is no one else like you, Jesus. A loving Father, a careful Savior. We worship you. Hallelujah. Epa ia oe no matoni. Hallelujah, Lord. Lofa muti wale ya te batu. Epa ia oe. E tatau ya te oe le vi inga o le whamanu. O le mamalu. O le whanetanga i la o fio wa o le tu o lo soifua. O lo e whafofonga i tuli vai a lau whanau. Whamanu ina atu lo suafa i ta ele o mato loto le le iafi. Wao oe te tau ai me o malama lo mātu tama. Le punga bai o le ola. Oe le amatanga o me o malama lo mātu tama. Punga bai o manuia. O mātu maua lo mātu tama. Punga ai oe o me o malama lo mātu li. Hallelujah. 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 Au mātou tō tutungi. Hali o mātou loto i la o fio. Sa atu o mātou langona i la o fio lo mātou tamā. Wa o oe lava o le tu o pai. Le tu o le poto o le malama. O le whalinga. O le sirisiri ese. Ma le malama ma pupula lo mātou tamā e matautia. Ia oe lo mātou tamā le ne iafi afi. Whamanuina oe lo mātua tua. A wae pa ia oe. E sili ese oe. E mamalu lava oe lo mātua tua. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Oh
Watu le tato e kalesia se vai Hallelujah Lord. Hallelujah. Emmanuel matotu. See
pati mola watua. Pati wao ya taia. Pati wao. Patala sabi inga mola watua ile afiaflenei. Sauni le tatalo ile mamalu. Tatalo ile mamalu le afiaflenei. Le mamalu epe ona failoa. Rana wauna. Apostolo ya ile aso ya fio ma ya ilona mamalu. Na afiaflenei. Tatalo lo oe. Ile mamalu ole atua. Ole ngana wa fapena ona fanga ngana ina yo ile atua. Tatalo lo ile afiaflenei. Avatwa ya upu ilo fonga. Tau ai mai fai lo ai. E matautia male mamalu ole atua. E peona ia fai lo. Le ngai mai le lalo langi. Na te fai a suinga. Na te fai a suinga le lei. Ile lalo langi. Na te feliwa ina loto tangata. Na te fai a babenga. Na te fai a faula langa tele. Le mamalu leo lo e fata pena yai. Tatalo atu oile nganga ese. Tatalo atu oile nganga wabatu ele nganga paia ya oile fiaflene. O koroma seketa. Na katoko yele malusia la seke de bakata. No kolo na sike na marhando lo mosia lama. No koroma seketa kai suriata. Na kai turia na nama mosekeri andolo mosia. Ne katai korosia le moha. Ne katayolo tiele na katayolo kole mo masikeri andolowa. Ne noronga la mama seke na mosia. Nongolo no seke takayolo sia. Ne kayo soli ne ka mama seke naka. Oh lolo masikeri ala sayo kutiri ala mahandolo mosia. Ondrosia la masikeri andolo mosia. Hallelujah. 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 Sauniga macho. Pata pena la wekalesia. Pata pena utangata. Ilo mamalo le angai mai. Ete faya suinga. Ete faya babenga. Ete fai loa faringa. Ete amaya. Ete fai loa. Deliwa ina loto tangata ya te oe. Faya se fao lau langa tele de la lolangi. Lau au na apostolo. Le fale tua. Le komiti fa foe. Mafia ngainga mafale tua mai kalesia taitasi. Ile lalo langi ile tua. Fa penana tutu ile fatwa tua. Tutu ile talitonu. Fa moe ya te hoi. Anganga paia. Fa iloa ila we kalesia. Fa saunia o tangata. Fa tapena ya imato. Ilo mamalu ole hangai mai. Fa ola ina nganga mo oe. Mawalunga sovi inga. O koromo sete nga mamo korosia. Nekata koro sekeni andolo. Lo nuo Israel. Familia lo nuo Israel. Familia ila wawana. Familia ila wawana mafaltu. Ema maruo ele hatua. Hallelujah.
Wai te tau lava ia te oe le vi inga le tu. Mātou o mai mātou te whanono manu mo mātou whanene ia te oe lo mātou tama. Vi ia oe, pale oe le vi inga. Tu maulo mātou whaatau whaai le nei afiafi. Mātou whaala au le tu ala lo suafa Yesu. Amen. Ya, ave sau taulanga pati le tu le nei afiafi. Hallelujah. Ya, tasine yo. Vaenga tawo tatou. Wa o mai le taimi o le taulanga ma le sulai. Amen. Ya, ole asfalele ma le aso tona ile sa o matune. Ya, ole mana ye yo o ngale fiongo pa ia le tua. Amen. Ole polas falele na whaamanuia ina lo tangatailo ya mātou umasa iai aole tanosi o tātou tamai ofu tau fo ie. Amen. Ole peo semena ele fo ito su atua ile nei fo i wa yaso ya le se whaamalosi ya ile taulanga masula ia ile mawhaya na vi ese le atua mena tu le loto na o ina nei wa yaso. Amen. Le ala toi fia fa malosi toi fo tato e kalesia. Ia ole o te fia fa malosi la ile nei afia file. Ile tali pupuni le fa me o tali puni o fa tua. Amen. Amen. Wale ase me tato te fia le tua e uno malo fa tua. Amen. Me uma tato te fia ia e fai mai ai lo te tono lo loto malo fa tua le tua le tau au nai. Amen. Au se me ma nei ala mai le nefiafi. Kusa fai mai ele te whaatu tua i lo tua, fai mai o tātou te whaatu tua, ma lo wha moi le tua. Amene. Wale, ole upu leo le whaatu tua, tu sao se mea e tātou te atua i mea lai, fai mai ole u e whana mai a te i tātou. Amene. Au nā mea uma fai mai ole whaatu tua na te kalikalinga kunga ngei mea. Amene. Wai, ele ia kailo ia ke oe, lopo e alala mai ai fa so ina o ala melo taulanga male sulu. Amen. Fa so uma tato I me uma. Amen. Atono ele temi wa ole e sau tupela ato ya sulu. Amen. O inae te vai o ia u ti apolo e fana fanga mai fu lele ya to e ma o to ya fa mai fa ngalo. Amen. Mai fa taulo. Mai to fa sulu ai fu lesi vai aso. Amen. Ai fai mai o le whātua tua, po le tali po poni lea. Fai mai o le tali lea tātou te tali atua iu, lai whanga mai. Amene. O mea la lea lewa, pe o le mena lo whetu, o futau ia na o ina I tātou. Fai mai o le whātua tua lea, fai mai nga te tali atu le mea o lai whanga me ti apolo ia tua ima. Amene. Wai wha uma tātou I mea uma. Amen. Ako lopinga I halu le nge weekend le shopping e fai mai. Pusa pipi ngau ko sarau ka la ko ya sfuru ai le amen fa kaulo ke lo oi ke le fa ko le angal pusa pipi ole ngau fa sanga mai ya oi amen la fo lo fa so inga ka ko pa ungal me la o umana polo misele tu le kali pole fa tu le ya oi ma fa mai tatou te e to I me ya amen te lo sauni lau sfulu ai ma lau taulanga I le atua. Le ase si me sili ole manuia fo I le wa. Fai mai le atua le lana fia umpa ia o le ai fo ai e. Fai mai le mea tātou te lulu ia o le mea fo I le tātou te selisele. Amen. Ia wala au atu le au whainga ruenga le atua ia mo le au ino tātou taulanga ne fiafi. Higher,
mātou tama. Mātou tūtula I mau au nā le ngata fo I leo lau I kalesia I le nea fiafi. Mātou te ofo I nātu I a te oe le tua le sfulua I ma le taulanga lo mātou tama. Mātou talo whapaia, whamanuia oe lo mātou atua. Whamanuia lau e kalesia po lau whanau le nea fiafi. Mātou wala au Yesu I anga le lei oe lo mātou tapo inga le nea fiafi. Whamanuia mai oe se iau oe lo na whaiwina. Ono lo lava suafa Yesu. Amen, amen. Elelele atua. Taimi uma lava. Elelele atua. Whamaoni lau atua. Taimi uma lava. Whamaoni atua. Amen. Awane ingaloi. E taimi e whaingata ele fo launga. Awane ingaloi whamaoni lau atua ia te oi. Awane I pelongia tātou I mai lei al fili. Peio au penga tau na wha langi atu ele sunga tō ina nei. E ai fo e isi au penga e Maria ia peni mea mamafa. E le fia Yesu. E le taimire na latu eia e vai taimi o Mareta ma Maria. Nau Maria pe o lau nau ne fiafi. E pupu le loto Mareta I mea o le tino. Whamai le tala a Yesu, Mareta. Maretai. E sasai no le tangata ua distract I mea o le tino. A wha te manatu te le mea le tino, e wave ele iaise intimacy. Ele iaise mafutanga wala lata. A oe ma le atua. Te ua e pisi a whapea na no iai na vai taimi o whapea tu pero le laka ke lafi me kua peka kwala au kia Mareta. Pisi vale kili. Na me ke pisi vale I fua. Kwa ven mea ngai whai a Mareta. Papeo ke iai ai. Papeo ke iai ngawai keimi. Kuse on mea ngai sa wala kumawhawha. O ke pisi vale. Mareka. E ka ua, ia whaka ua ia oe lua mafukanga ma Yesu. You should value that. A whapeni keu siano ele o value te la tau wa pupu loto le pisi atu I pisi mai o. Ele fia ke ufa pe ka ko pisi ke le ministry le tama matua le fata oto Yesu le tama matua le tama le titi le wifa mama o le na lu langi ma le tama matua wo pisi tele le tama matua wo pisi ke le I mea I ma o e ele ngofo le lalo me enjoy la relationship malonga tama anga fia manga o lava se oki e fai paki manga friends ma fai tele Kele la vango. Awane fase ina tātou al tia Apollo, ele mfaina tātou have fun. Awane fase ina tātou tia Apollo fape. O lesi me e filo tia Apollo sausa o luma. Kami mai lo kue ku lei o ia e pa u lalo. Awange ka ko pisi kele ai ngalo ile intimacy. Le mea lenga fai tātou ile fatu so le tua. Ina ia mafuta o ia malana tangata na fai. O le mea na ele approve ele tua. Ile mindset ale tama matua. Ele approve for ele atua le mindset ale wifa mau o. Langa lai fafolo langi le to tonu le lotu le to tonu le maftanga ma le atua. Ala yalu le telefoni le wifa mau o me lai fafolo langi. Wa vel telefoni le wifa mau o wa ave se le la intimacy ma le atua le tama. E se me o hui mai le fili. Ave se la intimacy ma le atua. E se meu fa'alave lavengia ai le lua mafutanga vavalo la lata ma le atua me lua taimi panga noa ma le atua. Ai se meu ave seal mafana na o lo tau mafai mai le fili. E ta lepe faleanga ma fa'u matia. Ale neia fiafi o fetala Yesu na o sau ia o tau maua leola ma ia tau maua hatili ai lava. Awane tato manatu fatau waa ile taulanga na faye le atua. Ile toto o le atua e ala ia ke riso Yesu. Nau mai o ia ilana tangata wa faaleanga ina ile anga sala. Awane avea mea le lalo langi e mai lei e se ai.
le tatou intimacy ma le atua lo tatou tama. Le whiangainga o le toto o le whiangainga. Va ai isi kamai o e kulako mama fai poi pol fali. O le al fai longa o le whiangainga e fa istina fa pena. O le mama o le fai longa o le lua whiangainga. Le lua whiangainga ma le atua. Ua saunia e ia ilunga o le sa taru. Fa mai Yesu na o sau ia o tō maua le ola. Mai ia tō maua atilia i lava. Ai ei sesi tu le ia ese oe. Mai le intimacy ma ke riso Yesu o le tia apolo lava le na. Fa se ina i mareta. Fa se ina i le wi fa mau o. Fa se ina i lava le tama matua. Awane ise mea e fa o le lua relationship ba le atua. Fa manuia le atua nefi.
fai lava e leo lea lofa lena. Fai a tātou I lona lava whātusa. O toi a fia o mai lava ia o ma toi maliu mo I tātou. Ina ia toi tongi ola ina I tātou. Ina ia toi maua e tātou le mafutanga vāwala lata ma le atua. Ona o le whea ngainga le atua ma lana tangata ia whai. Whamol mo le pem whai na tātou tūla I whātasi. Le ava ma le whālo alo. O au fo ina o maua mai le li le mea na tu ina atu. Ai ate o tau. O lea lava pō na whaalata ina ai le li o Yesu. Na ia tango I le areto ua ia whaafetai. O na tofi ai lea mawhai atu. Ina tango ia, ina a ai. O lo tino le nei. Ua tofi masui o tau. Ia o tau whaia le nei mea. Ma whaamana tunga ia te au. O ia whaapea fo I le ipu ina ua uma o na a ai. Ua whaapea atu. O le ipu le nei o le whea ngainga fou. O le whea ngainga fou lea I lo utoto. Ia o tau whaia le nei mea. Ma whaamana tunga ia te au. Ia so uma tau te whiinu ai. A wao aso uma tau te ai le nei a reto. Ma whiinu le nei ipu. Tau te whaailoa atu ai le maliu o le alii se ia fio mai o ia. Whanau a le atua. O si whea ngainga ma le atua e ala ia ke riso Yesu o le atatu talia. Whai atu sau tala ia te ia. Thank you, Lord. Whawhetai Yesu. Olo o soi fua oe e ufi mai. Olo o soi fua oe e ufi mai. Olo o soi fua oe ufi mai. Olo soi fua oe e 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 ufi mai. O te malosi Manu e pea Tatalo Vida upea Ua maula toia O elo atua O lo umana O te mawhaia Lea uma O lo umana O te mawhaia Lea uma O lo umana O te mawhaia Lea Mana lelo mātou, matua mātou te mawhaia. E mana lelo mātou, wali ia mātou te whapea tuai. Wai whaolaina ai mātou. Whasaolo tuina i mātou. Mātou maua leo lau na oelo mātou atua. Le umalu mātou ngā whawhtai a te oi. Awa lau whiolo mātou tue mo mio na mātou walau. Mātou whanene e a te oi. Wai reise tasi. E whaia le lawe inol tātou. Wa na oe lawa le mātou atu. Ai
for to be at here to la ile ne mangles. When in ngala ya te mai. Lo na le le mo na fa ma on. We love na apa mai. Mana ya ya te ai. Thank you, Father. We give you praise. Hallelujah. Worship you. Tuma wina lo te ta po ai malanga ni malanga fa fa. Hallelujah, Father. You are here. Wow, ya la mai le li wona na fiole so ya. Lo ye fo ye le I worship you. Hallelujah. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are healing every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Tayala, faiba benga, tausi feangainga, sulu ile poni sayaba, oh elaba lena. Tayala, faiba benga, tausi feangainga, sulu ile poni sayaba, oh elaba lena. Sayana, faiba benga, tausi feangainga, sulu ile poni sayaba, oh elaba lena. Ave saupati atea. Oia la valea. Ola watua la valea. Ola faola la valea. Ole ali la valea. Yesu ole sai fua ole li ole ola. Mai ole to ola ma tato tata ni tuas. Awai le li la voia. Patu ma watu lo lava vinga lo ma to watua. Awai te tau lava i la wafia. Fa olo ma malu le menei lo ma to tama. Awai me yele to lua polo to lu lo suafa.
e te iei le o ngā tutonunga le mu. Te o le mātou pati le ia te oile le tuata. Pa tele tau pati ia te ia. Nei ia vi ia lava oilo mātou o tua le le. Nei si ia o le whawawau a langa le whanau le tua. Amen. Ia, nalo lala mai ia lavi lalo whawtai. Nalo eni so tātou fulfulanga. E fia whailo atu ia manulia i eisi havanoa. Ila wana whailo atu ia mo le atu le ngā whamalo mo le ngā whawtai. O nei moni la mo lo fisu ia ina mea lo whapeona tātou. Au ona manga lulue ai. Ia e tu whatasi ina pei tātou ona le alofa le tua. O le whamoimoe le leia fia la tātou. Aha ia tu le upo le tua. Ai di o atu le upo le tua. Ia nao nei folfolanga la itia. Man tua o le vai asonea a mata tātou a fo le tātou retreat a tina. E a mata i le aso tofi. Wana o fale tua o fai au matoi ina. A le asforeile ma le stonai. Ia o le a fo i o le whamoimoe. Mo tātou e kare si a toa lava. Wane ngalo lo whapeana i eil maftanga tina. Lo e nisi o le tātou a uso. E kare si a lo tātou mafutai. Ia lo na winga la whapea laman to tele tātou. A la whaiala i o le tātou ofisa. Ne abs pate vi aile atua. Ia lewa tau whai whaaliwa tulanga e. O te reusi taimi fo lele pe au whasa mo atu e le mamlama, au whapalangi atu e le mamlama. Ia leila lo whalangolongo mai. Ina im whai pea o na wavi fo ila na uma ia lea fo ia. Ele taimi, o ne ngalo lo whapea o na uti taimi alo tātou whaongai nei le malu nei, ale me tāua ia, o mawala wano tātou te whelo ia. Ia e maisel tātou maftanga, wale upo le tua. Ia leo ele sunga ya bui, ia le lafso soani mai a tau. Le la whapea na tātou wole upo le tua. It's a wonderful time to us to share the word of God with you. And for the last few Sundays, I was talking about the call of God. And I believe that each and every one of us needs to understand the call of God individually. Not only that God has called us, but also what we do with the calling of God. And also what God wants us to do as He called us. Through the retreat starting this year. Yeah, a lot of time we'll talk about this call of God. Because it's not so much of the talents and also the abilities and also giftings we have. But it's all about the person that God calls. Because God calls a person, not the church. Because we're a part of the church. And we are the church of our Lord Jesus Christ. Because the Spirit of God is living in us. And we connect to the Spirit of God. Because the Word of God says, His Spirit is witnessing to our spirit. We are the sons and the daughters of God. Just give Him a hand of praise. Amen. So I would like to share with you from the Word of God. The topic today will be the call of God for you. But the theme is to restore, strong, and be firm and steadfast. So we're going to read from the Word of God, 1 Peter chapter 5, verse 6 to 10. You're going to listen to it while we read it in Psalm 1. Ina ia whaamaulanga ina o tau e ia iona pō e te tau ai. Ia tu ina atu ia te ia mea umatou te popole ai.
A walo manatu mai o ia ia te o tau. I o tau whautauta, i o tau mātala. Ona o leo whai o tau mōna fili, o le te apolo lea. O lo whelo lua i o ia pe o se leo na tangi sa ili se tasi aina ia. I o tau te atu ia te ia. O la mausali o tau le whatuatua. I nau o tau i loa, o lo ono o tau au uso i le lau langi. Ia lama mea tinga. A o lea tua, e ona lea lofa tu no o malava. O lea na wala uina i tātou i a i watu i lona mamalu e whaavavau. O ia ia keriso. Pe atinga ina o tau ina yaso. E wha atoto ina o tau e ia lava. E wha atu mawina. E wha amalo sia fo i o tau. In English, they say, humble yourself, therefore, under the mighty hand of God. Then he may lift you up in due time. Cast all your anxiety on him because he cares for you. Be alert and sober in mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing in the same kind of suffering. Verse 10 says, and the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little, will himself restore you, will make strong, and also firm and steadfast. A o le tue ona le alofa tunua umalava o le na wala awina I tātou i watu lon mamalu whaavavau o ia keriso. Pe atinga ina o tau ina yaso. E wha ato to ina o tau e ia lava. E wha atu mawina. E wha amalo si a fōi o tau. So this is where I'm coming from today. O ila leo te fia ngai atua i ante o tau. From verse 10 it says, A wal whai upas fulu wha pia mai. and the God of all grace, A o le tue ona le alofa tunua umalava. who called you to his eternal glory. O le na wala awina I tātou I lona mamalu whaavavau. And now it says, after you have suffered a little, Pe atinga o ina o tau ina yaso. will himself restore you and make you strong. E nate wha ato to ina o tau e ia lava. E wha atu mawina, e wha amalo si a fōi Not o only tau. that, strong, but be firm and steadfast. E le ngata e nate wha amalo sia, e wha ato atoa to e wha atu mawina. He's talking about you when you're going through trials. O lo tala no atu ia te oi, teimi te ui ai ti ngā. He's going to you when you go through trouble. Teimi wha penana, e ui ai whainga tā. Whatever is facing you in life, O a lava meo soifuanga e te whenga iai. the challenges that we're going through. O lui tau e a ngai mai. This is God's promise to us O fola folanga nei le tua mo oi. because he called us into his family. O wau wala awina I tātou e ia I lona ainga. So we are in the family of God. O lo tātou I ai le ainga o le atua. You're not being counting out or missed. E lo whai tauina, e le wha pe o misi oi le whai tau o le atua. We are in this family of God. A wa o ia o lo tātou I ai lona ainga. Amen. Amen. Now, this is the problem we're facing because Peter is writing to the Christians. Al whawhi tauli nei o lo tātou whengai awa o pita le tala noa I kerisiano o lo sauaina. Because in the early church, Le kāle sia mua, there were a lot of persecution going on. tele o le sauaina o tangata kerisiano. And now he has to write to the saints A leu whapenana to e tusi atu ia I tangata o whaolai. so that they will be encouraged Ina ia wha malo sia I lātou. and stay steadfast O lātou tū mau ai pēr. in the faith in God. I lo lātou whaatua tua I le atua. Amen. Amen. So Peter was saying to the saints or to the Christians, Whamalosi atu Peteru I tangata kerisiano. and this is what he says, humble yourself under the mighty hand of God. I e whaamau lalo I lalo le au malosi o le atua. It starts with us. O lo whapenana a mata ia I tātou. Because when we understand how God is working in our lives, A tātou malama lama I le ngalui o le atua I te tonu ia I we tātou. will be able to trust God. O na mawhaia I leo na tātou tali tonu ia te ia. Despite what we're going through, Le a whaina o meo lo tātou ui ai. we will be able to trust Him. E mawhai lava o na tātou tali tonu ia te But ia. it starts with our hearts. Ai a mata mai o tātou o It says, soifua maola. humble yourself. Whaamau lalo o tātou tangata. It didn't say humble themselves. E le whai mai whaamau lalo I lātou. It says, you humble yourself. E te tauna e whaamau lalo. I cannot do it for you. E
E le mawhai ona whai mo oe. This is your part to do. O lau mata whai oi le te tauna whai. Now you're in the family of God, I te tono le ainga o le tua. and you have a part to play. I ei whai lau mata whai oi whai. It starts with the heart, Ta mata mai lo loto. but the heart has to be humble. E tauna wha mau lalo le loto. Because a lot of people are very proudful people. Tangata to tele wha penana mau wha mau lulunga o You la can loto. tell them by the way they look E te tauna tau ia la tau la wala la and te the way wala they ai. sit, Ma la tau fōlinga. the way they walk. Me la tau te sava vali ai. You can tell them they're very proudful people. E ma whaina ei loa o la tau on tangata wha mau But it lulunga. starts from the heart. Ai a mata mai le loto. And Peter was saying, humble yourself under the mighty hand of God. Le au ngani ei pe tau te tauna wha mau lalo I lalo le au malosi o le. Because whatever you're going through, O a mea te ui ai. there's a mighty hand behind O you. lo i le au malosi e tai tai. Whatever ai is te o. facing you, O a mea lo wha penana e whai. there is a mighty hand you cannot O lo see. i le au malosi e le mwhaina e Because vava ai. God is the Almighty God. Wa o ia o le tua malosi. And nothing will ever compare to the power that He has. Le ise me wha tusa lia le matau tia leo le tu. Hallelujah. Hallelujah. It doesn't matter what you're facing. E le whaina po a mea te ui ai. You have to be humble E te tauna tātou wha mau lalo. because God is with His people. Wa o lo i ai le tua mo na tangata. Amen. Amen. And now say, because in due time, I aso e ngata ai. He will reveal Himself. La whaali mai ai o ia iai tātou. The reason why, because He says, Le mafua angale nei. you have an enemy. Wa o lo i ai lo fili. Amen. Amen. Look around. They're not your enemy. Le o lo fili nei o tafa. Your neighbor is not your enemy. O lo tua oi e lo fili lea. Your children is not your enemy. O au whanau e lo fili ia. Your wife is not your enemy. O lo tua lua e lo fili. Your husband is not your enemy. Wha pēnā fo I lo tua lua. We have to understand we have an enemy that we cannot see. O lo i ai le fili e tātou te leo I So loa. the person that you see, it's not an enemy. O lo tangata le te vai ai e lo fili. Even though sometimes he speaks like the enemy E whai ai fo linga mai nisi o taimi o se fili. or looks like the enemy. E lata I ai. But they are not your enemy. Ai lo fili le nā. Peter says we have an enemy. E iei lo tātou fili pen And the name of the enemy is the devil. O ia leo le ti Apollo. Amen. Amen. Not only that, he mentioned the enemy, Lo wha pēnana whai mai ai e le ene. but he also mentioned what he do. Lo wha pēnana whai mai fo I le mea tauna whai. He said that he's looking around. Lo wha pēnana vava ai solo. Not only that he looks around, but he looks like a lion. E whai fo linga mai o se leona tangi. Looks to the person next to you. Wa ai le tangata nei o au Do tapu. they look like a lion? Se leona lana. Not at all. Le ai e leo se leona. But now Peter was explaining the enemy that we cannot see. A lo tau wha matala mai ai le fili lea tātou te leo I loa. Amen. Amen. So when you go home today, Ai alu lai le fiafi le. Yaso le fiafi. remember that you have an enemy that you cannot see. Ia ei loa mai manatua i ai le fili lea tātou te leo His ai. name is the devil. O ia o le ti Apollo. Amen. Amen. Not only that, Le ngata I lea. he's looking around, O lo wha penana vava ai solo. but also he's looking for somebody. O lo vava ai se tangata. And you might be that somebody. E le pei ala o oi o lo ia vava ai mai ai. Because the enemy is looking for somebody. A wa lo vava ai mai o ia se tangata. Somebody that is not with the Lord. O le tangata e lo ia te ia le tu. Not strong in the word. E le malosi le upu. Not praying to the Lord. E le te talo I le atua. Not understanding about the power of God. E le malama I le matau tia o le mana o le atua. You are so vulnerable. O wha matua ia whaina oe. The enemy is out to destroy you. O wha penana ngai mai lava e tau mo whai wha leanga oe. Because Peter was saying that he is roaming around. A wa lo wha penana ta milo mai. He roaming there, roaming here, roaming next to you. Milo atu I o, milo mai I vava ai atu I o. But it says that to looking for somebody to devour. A lo wha penana ia sa ilis tangata na te wha umatia. If you ever happen to see a cat A whai te liwa ai ai se pusi. and now
you look around and then you see that he's about to get a mouse. Ai te ua vai atu loa e saulo ma le isunga. The cat will just jump to the rat, E vai atu oso atu le posi ma po e mai le isunga. not to play with the rat E le ta alo ia i le isunga. or talk to the Ai rat te tala noa ia i le isunga. or have. He's there to devour the rat. Na ala na po e le isunga e tama whai ai. See, that's what the enemy is doing. O le mata whai oi na le whili le And tai whai. sometimes Christians walk around O nisi taimi e whapena sa vavali ai ke siana. just a skeleton in the spirit. Wa na o se pona ai ve le se. Because now the enemy, the devil, is devouring them. A wawo tau mo whaile ti a polo na te wha umatia. But I got good news for you. Ai ele tala le leimo oi. You got the power to resist the devil. Alo ia te oile mana te te e atu ai le ti a polo. Because this is what he says. Wa le upuna na ia le atu. Resist him. Te te e atu ia te ia. Because you cannot see him, Wa te lewa ai ia te ia. but you can resist him Ai ma whai ona e te te e ina. by not doing or obeying what he said to your mind. E ala i leo lo tamu whai te leo stai i mea tu ilo mawha whau pe te whaia fo i mea na te whaia. Because standing in your faith, Lo tu la i lo wha tua tua. because it's not only us that are going through troubles or challenges. Wa le na o tātou o ui wha whita uli malu tau. A lot of people, Christians in the world, To o tele o kelsiano i le lalolangi. are going through the same time. O lo wha pe na ui ai me tātou ui ai. Let me say this. Whaina tala noa atu wha pe nei. You got a lot at home. Tele meo ia te oi lo whani. You get a heaps of dresses. Tele o la ei. Not only a lot of dresses and a lot of shoes. Tele fo iau se vai. Not only a lot of shoes, but you have a lot of food. To e tele mau tau mawha. Some Christians around the world, Nisi o kelsiano le lalolangi. they have nothing at all. E matua le ai a ma se mea tas. Nothing. E ai se mea. It's just nothing. E matua le ai Even se mea. shoes, there are no shoes. E o se vai le ai se vai. If there are shoes, they're poo-poo shoes. A o se vai matua male pelepe. There are a lot of holes in the shoes. Tele o pupu i o latu se vai. And Peter was saying that, but you have to humble yourself. Ai whai mei pe tau te tau na wha maua lalo tātou lotu. Because now you know that you have more than others. A wā leo tātou lo e tele atu mena ia te o istangata. But the enemy will always try and deceive us. Tau ma whai ele ti apolo e wha se se tātou. Try and compare ourselves to others. Tātou sa tusai tātou istangata. But Peter was saying, A whai mei pe tau. your brothers in the faith O uso i le wha tōtua. are going through a lot than you. Tele mea o lo lātou hui ai. That's why he say that. But your God is calling you. A wā wala au mai le atua ia te oe. So that even though you're being challenged for a little while, E ui ni wha whita uli nai taimi. even you're hungry for one day, Na e fia ai is nisi o taimi. but there's people that going without food for the whole week. E ei tangata e a tō le vai aso e leise me tausami. And Peter was saying this, A tala nei e pe tau. just for a little while, Nā sina taimi lava. you're going to be restored. E wha penana to e a wha ato a toi nai. Not only restored, but you're going to be strong. E le ngata I lea to e wha amalosia. Not only that, you're going to be strong, but you're going to be firm. E wha atu mawina fo I maoe. And also, you're going to be very steadfast. To e wha mautu wina. Amen? Amen. So when you understand how things are going around us, Ai malama lama lai le si o manga le ui ai and tātou. know who our God is, E malama lama i le atua le te au auna iai. we will be able to enjoy the journey Ona mawhai lea ona e sapasapaia mea le leiwa whaia ia. because our God is able to do it. Wa o ia o le atua na te mawhaia ona whaia. So this is what Peter was saying to the Christians. O le mea la le tala no mai pe teru le ka le sia. It starts with humbling ourselves. A mata mai le wha maua lalo o tātou lotu. Not only that you're humble, but under the mighty hand of God. Le ngata ina wha maua lalo ai lalo le au malosi o le atua. Being humble is to able to trust God. O lo wha maua lalo le tu na atu lo wha atua tuanga I le atua. Because if you cannot trust God, you're being proudful. A e wha atua tua I le atua o le te mita mitai. You can be very proudful of what you achieve in life. O nei loa le tele me mawhaiuna e mawhaiuna au sia le soifua. But remember that
it can be taken away from you anytime. Ai e mana tua e mawhai ona ave eseina i so se taimi. You can have a good job, E mawhai ona maula ngā luenga lelei. but you can be redundant anytime. E mawhai ona vaea o i so se taimi lava. A lot of developments and also big business in New Zealand are closing down. Telo pisinisi, telo whapenana tāpunia. Nobody see it coming. E lei wa aita ngata o loo a ngai mai. And we have to be aware of that. E te tauna e malamalama e mawhai na tupu. Things are not getting better. Wa wale toile lei mea peo na iai. The world is getting worse. Laulangi o tātou iai wa tele lava na whaina. That's why we have to be humble before God. E te tau wai o na tātou wha mau lalo i lumo. Whatever we have to appreciate. E te tau na tātou o puti mea o tātou maua. Whatever God has given us, we have to appreciate Wa it. whetai mea o maua mai le tua le Because taimi. that's what humble is all about. O mea nai tau wai o ne whapeifu e It's wha mau lalo. trusting God with all your heart. Tua ma tali tonu i le tua ma lau loto ato. A lot of times, it says, cast all your anxieties unto Him. Telo tami tātou te whai atu ai tu atu mea uma e popole ai a te ia. A lot of things in life we worried so much. Tele mea I leo soifuanga nei o le popole lava. But it says, worry doesn't add your life, another day of your life. E le mawhai ona whaatupuina sei siaso o lau soifua I lau popole. You know, it will make you sick at times. Tele na whaatupu mai a te oe. Because it says that when you're worried, Awa e popole. cast it unto the Lord. Tō I le atua. That's what the word is saying. O le upula le atua tala noa mai ai. Cast all your anxieties unto God. Tu atu I le atua mea e te popole You ai. can't tell me that you don't have worries. I le mwhaina e whai mai e te le popole. As long as you're here on earth, A whai o le te soifua le laulangi le you nei. get worried at times. Iei le taimi e te popole ai. Because we're in this corruptible world. Wa o le soifuanga le nā lo tātou I ai. But it says that we have to cast it. E te tau ona tu atu I a te ia. Amen. Amen. Once you do that, it's no longer your worries. Ai tu lo I a te ia wa le mawhai e ona e toi popole. Amen. Amen. Can you say to the person next to you, Whai le tangata nei o au tafu. are you worried? E te popole. Are you worried of getting old? You know, sometimes it's funny when you're getting old. E nisi o taimi e pe maa lia pe au ina e matua. As you're getting old, you want to get young again. Wa e matua e te wa e toi fia tamaititi. It's just the way life is. O le soifuanga le nā e whapena. And you get worried Tātou popole. when you go to the doctor Wa e latu le fua mai. and the doctor say to you, Whai mai fua mai a te oe. give me your hand. Mai lo wa au. Let me measure your blood pressure Me se I fua lo toto mawalunga. and also your blood glucose. Se vai atu po latu langa o lo suka. And then the doctor say, oh, too bad. Whai mai fua mai. O matua whaina oe. What the mirror is saying, you got a few more days to live. Whai mai le nila leo koe kiki a Your faith just disappear away from you. o lo whaatua tua wa amata na mau atu. Why? Because now you have a son and a daughter to look after. Ai se hao na iei lau whanau lewa ai. And your beautiful wife, Ai mai se lai la le leile lo matua. who's going to take the second chance to this beautiful lady? O ai lala mau ai lana whaalua. And then you're worried. Ai popole lea. But let me tell you, Ai tau atu le mele nei a te oe. Peter say, cast it. Mai tō le atua. Amen. Amene. As you look into me, we're all human. Nā te wawa mai o tātou umo o tangata. You know, I got a lot of worries too. Ei foi me popole ai. I'm worried about you, the church. Popole foi le kalesia. We've been pushing here and there looking for somewhere. Avatu o vai atu sesi mea. And you might be remembering what the pastor is doing. Me tala noi lo tau au porai mele la so. I'm worried at times. E popole foi nisi o taimi. Toi titi yoti mai sesi. You may die so. But I cast it to the Lord. Ai te la fo I le atua. Even what people were saying or think about. E foi mai tangata e mafau pe tala noi ai. I said to the Lord, just give me peace. E atu le atua a mai le file mu. Let me just sleep. Mai so I malo need lo sleep.
Malo lo fi le mu. It's not worth it. Ele lava le na. What you worry about, it's not worth it. O mea te popole ai ele le. You know, it always comes back to you when you worried and never cast it to the Lord. E toi foi mai lava ya te oi pe ai popole ai le. The enemy will come again and remind you. O toi sau foi le te apolo fa manatu atu. Remember what the doctor was saying to you. Manatu le tala fo ma in fai mai oi. Your blood pressure is going so high. Lo ko ma wa lunga wa ma wa lunga. It breaks the measurements. Wa ova ko ma malosi le fua. Your blood sugar is so high. Lo suka wa ma wa lunga. Everything is so high. Wa ma wa lunga me uma. Since everything is so high, Me uma wa ma lunga. soon you're gonna go down. Wala tala toi fo ilalo. And then you worried. Ona e popole le. But Peter was saying to the Christian, don't worry. Fa me pe telu au al popole. Because Robert Sapphire said, be happy. Fia lava oi. Amen. Amen. We're supposed to be the happiest people on earth. O tātou tangata sili ona fia le lalolangi le nei. But sometimes we're the most worriest people in the earth. Au nisi o taimi o tātou tangata sili na popole. Because we hold on to our worries. O no tātou tā fiofi me popole ai. So even when you're getting old, be happy. I tu sa pe wa e matua fia oi. The younger people were getting older also. Ta mai ti la iti fo e temi matutu ai. Even a baby face would get older Tu sa also. pe matai pepe e matua lava. Just don't worry. Au al popole. When you look into the mirror, Ai va ai le fa ata. just say, oh, I love you, baby. Ai fa ata o te alofa ya te oi pepe. I love the way you look. Fia le va ai atu le ya te Every oi. day I look to you in the mirror. Taimi te va ai le fa ata. You're getting younger and younger. O te lai titi mau lai titi ai. Even though you're almost 70 years old. E ui lava na pai lau lo hulu. But now you're not worried at all. E te le popole lava. Cast it to the Lord. Tu ui le atua. When your husband go to work, don't worry. Au al popole. Whether he's looking here or somewhere. Poi va ai ipe va ai o. Just don't worry. Au al popole. Just say to the Lord, these are my worries. Pai le atua o mea o te popole ai. I'm going to give it to you. Le avatu le ya te oi. Amen. Amen. This is what we're supposed to live. Le au wala le te tauna e soifua ai maola. The way of living is trusting God. Au wala tātou te ola ai o le whaatua tua me te Because tauna le it's atua. not worth it worrying about life. Au wai le mawhai le popole o na avatu ya te oi le ola. Amen. So number one, when you're worried about facing life, Ai mea te popole ai le o langa le nei. just stand on the promises of God. Ia e tu lai matui folanga le upo. Because you're called into the family of God. Wa wala awina o te tonu le aingo le atu. And now God has promising you a lot. Au mea e o tele na fola mai le atua ia tātou. When you need direction in your life, Ai mo mia mei soifuanga le nei. you have to call upon God. E te tauna tātou wala au i le atua. Psalm 32 verse 1, I think the winner for Samoia. Ia te oi. Ma whaasino ia te oi lea lava ala e te savali ai. O te whaatonu ia te oi. Ma o wa ai ia te oi. This is the promise from God. O folanga ia ma le upo le atua. I will instruct you and show you the way to go. O mea i o te whaasino ia te oi te tauna e ola ai. See how much cares for us? Sile mea whaapenana wawa ai mai le atua ia tātou. With my eye on you. O lo wawa ai mai o ia te oi. And I will counsel you. O te sau fo i maula vea ia te oi. How great is somebody like that? Whaafewhewna tātou loa se tangata ma tau tia If whaapenana. somebody can talk to you like that, you will be able to trust that person. A whai tala noa atu se tangata whaapena ia te oi. Ona awele e o lo whaatua But tua. you'll never find somebody like that on earth. Ai se ase ana e maua se tangata whaapele lalo langi nei. But now God has said so. A leo whai mai ai le atua. Now we have to trust Him. E te tau hoi lana tātou tele tonu ia te ia. He said, I will instruct you. O te whaatonu ia te oi. And my eye is upon A you. wā o fufonga lo No ia matter te oi. wherever you go, O mea o mea te alu iai. no matter what you're going through, O a mea te ui ai. I know it.
O te i loa. And I'm going to be with you. Ai te iai fo i maoe. Because I'm going to counsel you what to do. A wau te sau ma o la vea i a te oe. You're going in and you're going O out. lo walu ma lo fo i mai. I will take care of O you. te la vea ina fo i oe. Hallelujah. Hallelujah. This is how our God cares for you. Le a wala lea ma le pui pui nga lea tua ia i That's tātou. why he said, cast all your anxiety unto him. Me na fai mai i la fo i a te ia me uma Because pole he ai. cares for you. Ona na te leo leo i a te oe. Hallelujah. Hallelujah. Not only that, when you need deliverance from something, Ai mo mia le la vea ina mai se mea. there is a promise from the word of God. O lo i ai le folanga i le upo le atu. Psalm 50 verse 15 says, Ia e wala au fo i a te au i le aso ki pupuanga ai. O te lawe ina ai oe. O na e vivi i mai ai lea i a. call on me Ia e wala au mai a te au. in a day of trouble, I aso lo pupuanga. and I will rescue you, O te la vea ina ai oe. and you will honor me. O na e vivi i mai ai lea i a te au. You know, when somebody do you a favor, Fai mai se stangata i a te oe te whaia se mele lei. you will always remember that person. E te mana tua lava le tangata lana. Because now you'll find favor. A wā lau e loa i eise mele lei u whaia ses. Somebody has to go somewhere else. E se stangata na sau sesi mea. But now the Lord has been direct that person to you. Au leo tai tai mai le tua le tangata le i a te oe. Why? Ai se a. Because now your worries has been cast unto Wā the alo ku Lord. pole leo la fo i atu i a te ia. And now he said, now call upon me. Fai mai le wala au mai a te au. Whatever trouble you're facing, O a lava whawhita au leo whengai ma oe. mathematical troubles, Tūlanga wha matematika. family troubles, Tūlanga wha le ainga. trouble upon troubles, Whawhita auli. troubles wherever you go. Mea umo e ai e whawhita auli. God says, just call me. Wala au mai a te au. Lea tua lea. The problem with your trouble that troubles you a lot because you never call upon the Lord. Le mafua anga te whengai e pēm whawhita auli. Ona e te And lea your wala au trouble's ia te getting ia. heavier and heavier and heavier and heavier. Ua mamafa au whawhita auli. But you need to cast it. Ona e te la o la whai a te ia. You don't just cast it to somebody else. I le mwhai la la whai se stangata. Cast it to the Lord. Ave lea tua. Because he says, call upon me. Whai mai, wala au mai a te au. Amen. Amen. Not only that, Le ngata i lea. when you need kindness and you need deliverance, but when you need strength to stand on, A e mo mia le malosi e te tū ai. you need not to be afraid. Isaiah 41 verse 10. Au e te whewhe. Au e te... Au au i te ia te oe. Au le te pai. Au lo tua. O te whaamalo sia o e moni. O te tau fia o i lo lima tau matau. E iai le ami o tonu. It says, do not fear. Mai au e te whewhe. I'm with you. O leo te ia te oe. How real is this? Whai whena moni le mea lea. But it's true because God says so. Wa le moni o le whai mai ai lea tua. The one that created everything. O ia le na whaia mea uma. That nothing has been created that he didn't do it. E le se mea na whaia ia. But he said to us, O leo whai mai a te do not tātou. fear, Au e te pole. for I'm with you. A wā loo ia te whaatasi ma oe. When the doctors say you're going to die, A whai mai le whai mai la e oti. God is going to be with you. E iai lea tua ma oe. God had the final say O lea tua e o ia lava e ona le upu muli muli. because he is the source of life. A wā o ia o le puna vai o le ola. The doctor will only know little, Na o se vaenga e mawhai o nei loa le whai mai. but God has your destiny. A o lea tua o loo iai lo ngā taanga. Ma lo tau God tini. sees you. A wā e wa ai mai lea tua ia te oe. A lot of people, when they ask me to pray for them, Te leo te ngata e whai mai a tau i te talo mo i lātou. they're just going to have an operation. La lātou wanga i atu mo se tau tonga. This is how I pray. Ala wala leo te talo ai. Lord God, Lea tua le tama. bring the right doctors. Au mai le whai mai sao. Prescribe the right medicine. E whapenana au mai le vaila au au. Bring the right nurses. Au mai le tausi mai sao. Because God is there with you. A wā lo iai lea tua ma oe. When you pray a prayer like that, A e te talo le te talo whapena. the person that is undergoing the operation, O le tangata leo le a whailo le tau tonga. God is going to be there with them. O le ai ai lea tua whaatasi mai ia.
And God can orchestrate what's going on. O le sau leo le atua ma whaatonu me uma. Because now we call upon him. O no leo uma na wala au ia te. Because he cares for us. A wai a lofa mai o ia ia te. And do not be afraid. A wai te fefe. This is how the enemy comes. O le mea le tamu whai el ti apo. To bring doubts in our mind. Pa ma solo salo lo ma fo fau. That says that God is not going to answer Mai you. le tali mai le atua ia te oi. Your father died because of this. Na oti lo tama ono le mea lava le tas. And the father of your father died the same O way. tama lo tama na oti ai fo. And the mother of your father with the father of your mother. Tama lo tina. It's all gone through this. No ia uma le mea lea. And now it's your turn. A le ho ma ia te oi. And now you're being fearful. A le wa e fefe ai foi. But remember the promise. Ma le tua le fola folanga. Do not fear. Aua e te fefe. Amen. Amen. So when the doctor says, we're going to operate on you, A fai mai le fo mai la fai lo tatonga. I say, make my day. Yeah. Bring the biggest knife you have. A mai lava le mea te leo lo ia. Because I'm not afraid. O te le fefe ai se mea ta. I cast my fear unto the Lord. Tu watu I le atua lo popoli. It doesn't matter what the doctor will say. I le faina po le ale tala le fo mai. But God is with you. A o lo atua lo ia te oi. Amen. Amen. We have to change the way we think. Se una sui le awala tatu te mafau fau ai. I think it was 2015 or 2016. I can't remember. Masala po luafe su lima po luafe su ono. 2011. I guess it was 2011. Luafe su tas. I had an operation with my eye. Le sa fai le tatonga le fonga le tatu te ma. I wasn't afraid I le ise mea tasi na popoli. because I prayed. Ona sa au te talo. But this is what the doctor was saying. O tala le al fo mai ia. There were about 3 specialists. You know, I was lying on the table, operation table. To tolu fo mai fa pito sa ia o to lungal moen. And I can hear them talk. No fa longo I me la to tala no ai. This is what I heard. Le mele no fa longo ia. This is not an easy operation. Ele o se tatonga fai ngo fi. We're going to remove the whole eye out. E te tauna o mai o mai. We'll pull it out of his skull. Au mai fa fo molona mat. I'm supposed to be afraid, E te tauna o fefe. but I wasn't. Pa ele ai. I trusted God's going to be there with me. Tali tonu I le atua ia fa tasi ma. The operation is supposed to be 3 hours and a half, E se sa tau ona tolu ma le afai tula. but it goes on to about 5 hours. Ai e mai fo wali mai tula. It was just that I wasn't feeling any pain or something. O tele ila ngona ina se tinga tas. All I was understanding was that it bleeds a lot. Pa wale me o te loa o lo fa penana tafe mai le totu. And it goes on for about a month. Ma fa penana fa ina po le tusa ma le masili. I was interpreting for a preacher from South Africa at the time. Sa fa li leo ai le fa ilaunga mai Afrika. And this is what he said, what happened to you? Fa me fo mai ya cha la la le mo tupu ya cha oi. I thought, oh, the doctor just removed my eye. Fa atu fa fa au o le fa. And he says, it's all bloody. I thought, yeah, it does. Yo le tafe mai le totu lo mat. But I remember that I think it was a Friday, but the following Saturday, I have to conduct a wedding down in Hamilton. Las farele e astona I tauna fa fa ponga I Wellington. Hamilton. Hamilton. You know what? I did go. No walu la vai fa tonu. It doesn't matter at all. Ele ia isa fa ina tas. Because I trusted the Lord. He's going to be with me. Awana o tele tonu ia le tua fa tas ma. If he was with me in the operational room, A fa isa ia fa tas ma o le potu na o te oto ai. I trust him. He's going to be with me all the way down. O te tele tonu fa tas fa ma o le walu I Hamilton. And with that bleeding eye, I conduct the wedding. Ia I lava ina toto le mata o lo fa penana fa I lava fa puipong. I still make changes after the sermon. Fa I lava mea pena I o le fa puipong. But I wasn't worried or fearful. Ele se popole po se fefe. Why? Because I trusted God. Ona o tele tonu I le atu. Because God said, do not. Fa mai le pupu aua e te fefe. If you're afraid or fearful, A fa pe te fefe pe te popole. you do not understand the promises that God has Te la mala promised us. malama I folo folanga o le upu o le atu. These are the promises for us, O folo folanga nei mo I tatou. so that we can have strength. Ina I tatou mau le malosi. Whatever you're facing that you feel, you know, sometimes when you're fearful, you're getting weak. This time te fefe ai a matana e vai ai.
You know, even though you're a very muscular woman or man, you know, once you're being afraid, you know, your emotion and your feelings sort of collapse inside of us. Because now your emotion is taking over. But it needs to be replaced. Placed by thoughtful, faithful, and also being positive with the things of God. Number 2, when worries or doubts, just call upon God. You know, if you do not know what to do, just call upon God. Jeremiah 33 verse 3 goes like this. See, the things that you do not know, God will show it to you. Why? Because now you call upon Him. It says now, call to me, and I will answer. That's the English word for tally. When you're looking for a tally, when you look for an answer, look for God. Your answer is not in your workplace. The answer is not within your home. The answer is with God. But you have to call Him. You have to call Him. When you're in a very critical situation, like you suddenly being attacked by a heart attack, and now you know there is a St. John's, an ambulance. Yeah, St. John's, yeah. After Sangato Yohan, and then the other car, then the black car. That's for you. But now, even though you know the number to dial, but you never called, no ambulance will come at all. Because you never called. Now God says, if you are going through trouble, call. C-A-L-L. Just dial the C-A-L-L. Call. It says that. Call to me. The problem with your problems is because you're calling the people with a lot of problems. And now the problems will be added to your problems. And now because you called the problem, and the problem is another problem, that's why you look like a problem. Because you never called the one that answered the problem. You never call upon the person that understands your problem. Because you never call upon the person that knows your problem. All you have is a problemo. You problem here, you problem there, you problem everywhere. Because you never call upon the person that is said, I have the answer. Amen. Amen. So when you call upon God, and this is what He said, there are things that you do not know. I will show you. The things that you never know before. The person that makes your story, I will show it to you. Amen. Amen. Because He said, I will show you.
And God is faithful to his words. E whaamaoni le atua i lana upu. When God says it, he will settle it. A whaapea whai mai ai le atua na te whaia lava. I am, when you're worried and under stress. Ai whaapea te popole mai ui ai langona. For my little tell, and then John chapter 14 verse 27 goes like this. O te tui nā tu ia te o tau le manuia. O loo manuia o te avatu ia te o tau. O te lea avatu ia te o tau whaapeo na avatu le lolangi. Aua le atu atu vale o tau loto. Aua fo i tau te mātata. Now trouble and fearful comes together. Le wā ngai mai whaafi tauli ma le fefe whaatas. Now the trouble is being double. Leo whaapea nana whaapopo whaatas. Not only that you're being troubled, but fearful. Le ngata al popole au matua fefe lava. Not only that you're fearful, but you're all full of trouble. Le ngata il fefe au matua tumu o popole. But God says, I have something for you. Ai whai mai le atua i eise meo i a tau mo oi. I have P-E-A-C-E, peace. Lo i ai le fi le mu o te avatu. Because when you're in trouble, all your minds is just running so wild. Awa ai oi whaafi tauli e le eise mau tonu po se fi le mu You i a calling toi. this, you calling there, you call here, you call everywhere. Wala au lea, wala au lale, wala au ifo lea. But they still have the same trouble like you have. E tu mau ai lava lo whaafi tauli. But no peace at all. E le eise fi le mu o tasi. But God wants you to have peace. Ai whai mai le atua te tauna e fi le mu. And Jesus says, my peace I will live. Ai whai mai o lo fi le mu o te avatu. Not to live anywhere. E le sola a vei sesi. I'm living it to you, Avatu i a te oi. for you, Mo oi. so that you will have peace. Ina ia e mo le fi le mu. So that you can sleep with peace. Ina ia e mo e fi le mu. So that you can wake up peace. Ina ia e hala e fo i te fi le mu. And you can go swimming peace. Ma e halu te au fi le mu. Even when the shark swims around you, Tu sa pe ta milo mali malia yo o ta. you still have peace. E ai lava lo fi le mu. You dive under the shark. E te hui, malu lalo na You palia. come upon the shark. E te e lungal malia. You ride on the shark. E ma e halu e lungal malia. Because you have peace. Ona lo ia te oi le fi le mu. Because you know that God has promised you peace. A wā lewa umana fola le fi le mu le tua mo. When the doctor say you're going to die of a disease, A whai mai le fo mai la e oti ono se mai. be peaceful. Fi le mu. And if you die, A e oti. don't worry. A wal popole. You're going before us. O lewa e mo mu atu. You'll be in heaven. E te halu le langi. But don't go early. A oti fia va halu. We need you down here on earth O le mana o mia oi le lo to langi. do what God has called you to do. E whai le mena whai atu le atua ia te oi whai. Don't sneak away from here. O te whawena halu. Stay down here. No fo mai mai wha mole mole. Only for a little while. Nā sina taimi lava. And then we're going to be strong. O tātou malolosi wha atasi. We're going to be firm. O tātou, We're going to be steadfast. tātou mauti noa lea. Because God has promised us. A wā lewa umana fola e le atua mo i tātou. See, the peace that I leave with you. O le fi le mua na ua watu ia te outou. See, this is God speaking to us. O le atua leo lo tala noma ia i tātou. Sometimes, even when we don't have something to eat, E ui lava na ise mea tātou te aia ni so taimi. still have peace. Fi le mua. You still have a lot of calories in you. Tele mea na ua te tauna wha alusi. You can live for another 3 months without food. E mawhaina e ola i te le ai tonu masina. Just be peaceful. Fi le mua. Because now, Jesus, I say, I leave peace with you. Le whai mea su e le fi le mua te avatu. And some people, when they don't have the money, Nisi tanga te lei lo stupe. you can tell by the way they look, Te ilo atu ai mata. the way they walk. Mea sa vali mai They walk here, they walk there, they walk everywhere, putting the hands in the pocket. Tu uli malitanga. Omi le ATM machine, Alu tu le iti. and nothing comes out E le ai masa mea sau. because there's no peace. E se fi le mua. And he says that I leave peace with you. Awa omolo a vatu le fi le mua ia te. When you come to church, come knowing that God has peace for you. E sau le lotu i loa lo i fi le mua le tua mo ai. Because he said that I will live it for you and with you. Wa tu fai te vatu ia te oi matu mau ia te oi. Not as the world promises. E le fai mai le lo langi mo oi. See, so let not your heart be troubled. Can you popo your heart? See, tap your heart. And then my heart, don't be troubled. Vatu au pole. Don't be fearful. Au pole. I'm okay.
Leo te le. because I have peace. Lo yai lo file mu. In the name of Jesus, have peace. Ile swafo Yesu ke wiso yai lo file mu. I can tell through your eyes. O te lo atu I lo pula mai. You are doubting that peace. O le te masalo salo I file mu le. But God has promised He will do it for you. A o fola folanga nei le tua mo e. It doesn't matter what the world is saying. Ile a faina po le ala tala lalangi fai. Because God is not doing it the way the world does. Ile fai pe ona fai le lalangi le tua. God will do it in a very special way. E fai le tua yona lava awala. It can be a very simple way, Awala sili ona fai ngofi. but it's God's way. Awala o le tua. It doesn't cost you anything Ile ise tupe fa alu. because God is going to do it for you. Awai fai le tua. Hallelujah. Hallelujah. That's how great our God is. O le matau tia le na o lo tua le. See, when you need a spiritual insight, Ai na o miel te inga le nganga. John 16:13 says, Ai amali mai o ia. O le anganga le tupu mai ai le upumoni. E ta ia te o tau I upumoni uma. A wai le tau tala fua o ia na o ia. A o me uma e whaalongo iai o ia. E tau tala I lava. Ma whailo mai a te o tau. Mea e o mai. see, this is one of the spirit of truth. The reason why we worry is because we do not know the truth. O le mafu anga le tatou pole I tatou te le ilo le upu A lot of things that we worry about are O lies. le telo me o tatou pole ai o pe pelo lava. This is what the enemy is doing, O le mea le o lo fai le tia po. planting lies into our O le minds, tamu fai le fa tupu pe pelo yo tatou ma. deceiving us that God is not telling the truth. Fa se se tatou fai mai le o fai le tua le upu moni mo tatou. But always remember this, Ai e tali tonu le mele nei. have the faith in God. I e fa tua tua I lo tua. Mark 11:22-24, it says like this. O na tale tuai leo Yesu ia te la tau. I o tu whaatua tua I le tua. A wā e moni o te whai atu ia te o tau. Ai se whai atu le ne maunga. Ia si itia oe. Ma ia la po ina le sami. Ma le le ma salo salo lona loto. Ai beta. E whaatua tua o ia tu maulava. Mea na ia whai atu ai. O na whai le mo ia. O mea na ia whai atu ai. O le mea lea. O te whai atu ai ia te o tau. O mea o malava tau te ole mai ai ia o tau te talo. I nā whaatua tua ia. O le a maua e o tau. O na whai lava lea mo o tau. It says, verily, verily, I say unto you. Tale tua le o ia te la tau. He's talking to us. O lo tala no mai ai tatou. If whosoever, means whoever, So se tasi lava. will say unto this mountain, E fai atu le maunga lea. thou cast unto the sea, E la fua I atu le maunga. without any doubt in his heart, Au no le masalo salo I lona. but believeth whatever he Pa says, tali tonu le mea na te tau tala mai ai. and it shall be done with what he was saying. O na whaia lava le pe o na tau tala mai ai. See, it's up to us. E te tau lava ai tatou. We have to talk about our doubts. Tau na tatou tala noa I o tatou masalo salonga. Because God says, if you say, A whai mai le tua, a wha pe te whai mai ai. if you have a mouth, you can say. A wha pe ei lo fofonga e mawhaina e tala noa mai. Because that's what the mouth is all about. Wa o leo ngāla na o lo fofonga. But you have to speak from the word of God. E te tau na tala noa mai ai le upu lea. Because he said, whosoever saith, O le tangata e whai mai ai, it shall be done. e whai lava ia. Without any doubt. E au noa le masalo salo. The problem that we face O le whawhita uli o lo tatou is whenga. because we worry too much. O na o tatou popole tele. And we doubt the word of God. Ma tatou masalo salo ai le upu o le But the word of God says, without doubt in his heart. E au noa le masalo salo I lo loto. But believeth in whatever he says. Ai e tali tonu I so se upu e whai mai ai o ia. And it shall be done unto him. O na whaia lava le e ia. Unto him the what? Wa o mea uma le ia whai mai ai. The things that he had just said. O mea ia na tala noa mai ai. But has to be faith. Ai te tau na e whatuatua. Not faith in the natural. E lo tali tonu I mea o le But soifuanga. faith in the supernatural where God operates. E tali tonu le soifuanga ma tau tia o lo tatou ola. That's where our faith is. O le tatou whatuatua le te tau na iai. Hallelujah. 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 Remember that. Have faith in God. And remember, we have a helper. We have the Spirit of God in us. O lo iai foi ma le tatou fisosoani o le tatou malasi. John 14:26, as you hear the word of God. Au le so swani o le ngang pa ia lea. Ya wina me le tamai lo wingoa. O ia lama na te o ia te o tau I mea uma lama. E wha manatu mai fo o ia te o tau I mea uma. O whai atu ai ia te o tau. And bring remembrance. Wha manatu mai ai tatou.
remembering what Jesus had promised. Mana tua me na whaia Yesu Keriso mo i He tātou. said, you will remember what I said. Ia te tauna e tala, mana You tua me will na have whaia. peace. E maua e oe le file mu. Don't be troubled. Aua le popole. Let not your heart be troubled. Aua le atu atu vale. This is what he said. O upu ia na whai mai ai Yesu. And God is saying to you and to me today, Whai mai ai le atua mo. oe whatever maa le we're atua nei. facing in life, O a mea te whea ngai lo langa le nei. don't ever doubt the word of God. Aua lava nei e maa salo salo i le upu o le atu. Because the Spirit of God is in us. Aua lo i le nganga o le atua i tātou. He will remind you of what Jesus was saying. E wha manatu mai ai tātou me na tala no Jesus mai ai was Yesu. saying, cast unto me. Whai mai lafo i mai a te au. And in due days, I ei le aso. you will see the answer. Ona e ai ai le tala. Because when you hold on to your problems, A e tā fiofio whawhitau. God cannot do it. E le mawhai o na whaia e le atu. It's only when you give it to Him Se vanga nau e awa i le atu. and He will work it out for you. O na ngalua ina le ia mo oe. Because if you keep holding on to your A e trouble, tā fiofio whawhitau. God is not able to do it for E you. le mawhai lava o na whaia e le atu. Because God says, cast it unto me Whai mai le atua a mai a tia. and I will do it for you. Ona o whaia le mo oe. Not only that, but remember to pray in the Spirit. Le ngata i lea te tauna tātou te talo i le nganga. Amen. Amen. Jude 1 verse 20, as we see that time and time again. A o tau leo pele. I o tau atia ia te o tau i lo o tau whatu o tua sili, sili o na pa ia. O le anganga pa ia tau te tatalo ai. It says that, but you, beloved, A o tau leo pele. build up yourself. I o tau atia ia te o tau. I don't do it for you. O te le whaia mo oe. You do it for yourself. Whaia lava i oe ia. And then when you do it, A e whaia. your faith grows. O na tupu leo lo whatu tua. And how do we do that? Whai whiona tātou whaia. Not only by hearing the word of God, Le ngata na le whaalongo. but also to pray in the Spirit. Ai te tau fo i le te talo i le nganga. Now to my last point. Me muli muli. Be established by the word of God and through the Holy Spirit. Ia tia eina i le upo le tua ma le mano le nganga pa ia. That's why we come to this part of the service to preach the word. Me na le tala noa tua i le upu lea le tua. The word works. O le upo le tua. Yeah, it works. E ngalue. It really works. E moni e ngalue le upu lea le And some people will say that it never works for me. Nisi tangata whai mei e le e ola ia tia. There's a saying that goes like this. O loi se upu e whapea. When you hear the word of God A e whaalongo le upo le tua. and it never changes you, Ai le mawhai o na suia oe. you never heard anything. E lo i langona e oe se mea. Let me say it again. Toi whai atu le upu lea. If you can wake up a little and then I'll say it again. Toi ala tasi mai lafa muli muli. If you hear the word of God A e whaalongo le upo le tua. and it never changes you, Ai le mawhai o na suia oe. you haven't heard anything. E lo i ai se mea tasi ne e langona ina. Because if you heard something A whai te le whaalongo ai na se and mea. it changes your life, Ma sui ai lo soifua. now the word works. O le lau e loa e ngā lua le upo le tua. And the only reason why the word does not work, Mafu anga e le mawhai ai o nā o ngā. because we doubt the word. Ona ua tātou māsalo salo i le upo. The word never changes. It is real. E le suia lava le upo le tua. It never changes. E le mawhai na suia. Throughout generation, I so se au ngā tupulanga. the word remains the same. E tū mau pēa le upo le tua. Because the word is God. A wā le upo le tua. And God is the word. Wā o le tua o le upo. And God became flesh. O le tua ni liu tino. The tana. word became like us. O le upo le ua tino mai. He ata. knows your feelings and your E emotions, malama lama yo langona mau whaalongona. your doubts and your unbeliefs. Masalo salonga mau. That's why he said, cast unto me. Whai mai lafo ai mai a tia. Because he once was somebody like you and me. A wā e mo mia e ia oe mau. He was just once a human being like us. Wā e pei lava oe mau. I le taimi na ile lo. And that's why he said, trust me. Tali tonu mai a tia. Why? Because 2 Timothy 3, 14, 17, we're going through that. Two more scriptures and then I'm done. A oi. Lea tuspa i malava mai le nganga 16. 2 Timothy. 2 Timothy 3, 14 to 17.
Tu spai malava mai le nganga le tu ia nga ia o ai. Whatono ai whapoto ai. La mi o tonu. Ina ia ato o tonu le lei ai o le tangata o le atua. Ia saunia lava ia i ngā ruenga le lei malava. Ai whalongo longo la ia. If you hear this word, And then you know how important the word is. na ei loa le le tā ua o le upu lea. And it says that all scriptures is from God. O tusi pa ua o malava e mai le nganga o le atua. And it's only through the Spirit of God E mai le nganga o le atua. we can understand to interpret the word of God. O na tātou malama mai le le whaamatalaina o le upu o le atua. Because it says that Wai whai mai ai le upu. it will teach you. E o ai mai. Not only that, it teaches us, but it's inspiring us. E o ai mai ai fwoi tātou. I heard a story that goes like this. There are no lazy people on earth. Te le tangata e whapenana pa i le langi le ne. Yeah, that's what some people are saying. You know, there are no lazy people on earth. E le tangata fo ilele iwa iwa, ma un tata, ma pa ye. I got a lot of good with him, man. There are not any lazy people on earth. E le ima tangata whapena le langi. The reason with lazy people, O le mafua anga i tangata pa i. because they are inspired. E le o mawhai o na au awina. You know, because when you come to church Wa e sau le lotu. and you're not inspired by the things of God, Alo i se mea ia ina i o you ia just le. go home uninspired. O na toi foi le lai ma se And mea then you kas. say to your neighbor, Na e le tal noi o tua oi. there's nothing for me there. E le ai ma se mea le lei. I'm looking somewhere else. But But you're not inspired. O na e lo i se mea ia ina i oi. But the word of God says it was given by inspirational by God. Wa whapenana au i mai tātou le upu o le atu. You know, when you go into a restaurant, Ai alu se whale ainga. before you go to the restaurant, you're inspired already. Ai te li alu le whale ainga ua iei lava lo nau ta inga. Your mind is just racing around where to go first and when to go second and when to go last. Lo mafau fau e te le tonu. Because your mind is all about food, 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 food. E te tilo po wheme ai te Dessert, mua dessert, iai. dessert, dessert. La wala le po i po. Coffee, latte, cappuccino, you know, all kind of coffee. Io tu ai ngā tīna te mafau fau iai. Before you go to the restaurant, Ai te li alu le whale ainga. you're so inspired. Ua iei mea ua whai nai. Because now you have the picture. Ona lo i lo mafau fau le ata. Before you put anything in your mouth, E le tu ua se mai ai lo fonga. your mouth is already wet. Au lo fonga wa lewa na whaatalitali. Because now your imagination is being inspired. Ona o langona ma mafau fonga wa iei le It's mea being wa iai. pumped up. Wa whapenana tu tupu mai. It's being ignited. Whapenana By the thought, it's now in your mind. i mafau fonga i o mai lo man. And before you drive into the parking area, Ai te le i paka lau ta avale. you just get out of the car, Ua oso i wafu ma lau ta avale. rush into the door. E ngati nati atu. Sometimes you forgot to book a table. Ia ua ngalo ia You o go straight to where the food are Alu sa oi mea ai. because you're so inspired. Ona ui le mea ua nau nau Before ai. you can smell the food. E la ngona atu le mana i o The Indian curry is so good. Ai atu le mnongi mana i. And also, the mamoy is so fatty. O le nga o le mamo e. And, you know, you're inspired. O nau nau ia e. See, the word of God is food for your spirit. O le upo le atua o le mea ai lea mo. If you're not inspired by the word of God, A e le nau nau i mea wha le. your spirit will go hungry. E whapena o na matua fia ai. It lo will na. hungry and hungrier. E fia ai ma fia ai ma. And fia when ai. the devil comes in, Ona sau leo le ti apolo. you are vulnerable Wa matua. because you're not ready O vai le sauni oe. to defend your faith E ma whai ona e tu o tu ai. and use the power that God has given you. Ma le mana le tauntu atu ia. Because there is power in your mouth. O walo i le mana i lo fonga. Because life and death is in the tongue. Ma le ola o lo i mana lo lo whai. Amen. If there's anybody that came today and forgot the tongue at home, A wha pēn te sau ala tu o lo fonga. you forgot it on the table that you eat and then you come and put your tongue there. Lai ngalo lungo lau ai anu. No. If we have a tongue inspection today, everybody have a tongue. Hei lava ta. But also it says that there is power in that tongue. Ei le mana i lo i le. Because there is life and death. O lo i le ola ma le oti. So when you're not inspired by
with the word of God, Ale nau nau oi mea le atua. you're living in a dead, uninspired world. O lo e soifua I se o soifuanga e le But you're not mautu. in that category. Ai lo You oi le are. tulanga lea. In the promises of God. A wa lo oi folanga le atua. Why? Because now we have the word of God Ona lo iai tātou le upo le atua. for correcting and for training. Ha o iai ma whaatonu wai. That's why we discipline you at times. Mena e tau waina. And sometimes when we discipline you, you go for a long, long time. Sistei mea o ia tu ona ia lua ia lea. But correction is from the word of God. Ola o ia. It's not from the worship center. Ele mai le kalesia. It's not from the senior pastor. Ele mai le faife au. It's not from the leadership. Ele mai tai tai. It's from the word of God. E mai le upo le atua. See, it's for correcting. Ya o iai. Why? It's for training. A wa Training for what? So that we can all become the righteousness of God. ya o tau And in verse 17, we're done with that. Amen. I love you. Ina ia atu o tohana le So that the man, we miss out the woman. I'll add the woman. So that the man and woman of God ina ia atu o tohana le lei o tangata o le atua. may be complete, Ia saunia. equipped. Ngā luenga le How I love the word equipped. Equipped means providing the tools, providing the know-how, Au mai o me whapena. providing the necessary, Au mai o me le lei mao ngā. so that you will what? Ina ia tā pena ina ai. To all good works. Mō ngā luenga le lei umalawa. Your word will not be good before God when you're not following the word of God. Ai le muli muli ta ia le upo le atua. Whatever you do according to the word of God, Ai whai e tusa ma le upo le atua. you're becoming a good person before Him. Na e wawa ai le lei leo le atua e lo soifo. And we'll finish this by Hebrew 4:12, and then I'm done. Awa ola ola le pionga le atua. Olo o mātua ngā lue fo. Wait, and it says that for the word of God is living. Olo ola le fionga le atua. You're here because you're living. O leo taso iai ona lo tātou whiola. You're not here because you're dead. E te lo I ona we oti. You're here because you're alive. Ona o le te soifua mai. The reason why you get up here from the steps, Mafu anga na o mai ai. because you're alive. Ona o le te soifua maola. Your legs are alive. Ona lai ola vai. Your eyes are alive. O fufonga ola ola. You can sit where you want to sit E te whaina e nofo. because you are alive. Ona o lo e ola. But when you're dead, A e oti. we're going to carry you up here. Ona amo mai lo. You can't hear what we say. Ile mfauna mātou le ngona. You cannot eat what we eat. Tele ai me ai mātou. You cannot hear what we gossip. E tele la ngona I tala ai e whai. But when you're alive, A e soifua maola. you can sit here E mawhaiona e alala mai. and enjoy Ma tātou la ngona whaatasi. because God is here with us. A wā lo iai whaatasi tātou. And then says that the word of God Wā lo whai mai la is whionga le living. atua. O lo ola. and effective O lo matuanga lue foi. and sharper. O lo siri lava ona ma ai. Beautiful words. Upu mātanga fi. It says that not only that it's sharper, but it's living, Ile ngā te whai mai e ma ai alo effective, ola. but it can penetrate. E ma whaapenana. Vai tonu ai. You see, it goes far beyond your imagination. E sili atu ma le mea te manatu i ai. It says it will divide your soul from your spirit. Ona vai ina I leo le loto ma le angana. Did you ever go to the operation, or you go to the hospital and then you said to the doctor, Ai alu se whale mai pe te alu foi fo mai. you will never say to the doctor, I'm here for an operation. Ke le mwhaina e whai atu fo mai o sau The doctor will say, what do you want to operate? Whai mai fo mai o lani me se mana o te oto. I want to operate my spirit and my soul, Whai atu te mana e vai lo nganga ma lo tin. and also the joints and the marrow, So onga mpona ivi. and also my ideas and my thoughts. E o ma whauwhaunga ma ulangona. I want to operate that today. O te mana o te oto I mea nei. And the doctor will say to you, Whai mai fo mai a te o. are you out of your mind? O tau whawhaina lo so. Because nothing in the world will be able to operate your thoughts. E lei ma se me whainga luenga e ma whai e o te oto me na. Your ideas, we cannot operate your ideas. I lei ma whai o te oto. Especially your marrow, you got a big marrow. O pona ivi e lapa poa. But it says the word of God will. Ale upu nei le atu. It doesn't matter. E lea whaina.
It's very effective. E whapenana matua ona. It will change your life. E sui e lo soifu. That word, the Bible, Le upu lea le fionga lea le atu. it's been effective in my life for many years. O whapenana soifua maola e lo soifua i le ola, i le tele o tausanga. It influenced me when I was young, Whapenana whaina mai aina e lo tangata o lai titi. when I was just 19 or 20 years old. E tu se leo suiva po lua sfulu o tausanga. It never changed. E leo suia. It's getting sweeter and sweeter. E whatu mawina lona suama lie, ma lona suama lie. And it's getting deeper and deeper. O whapenana lo loto, ma lo loto. This word operates the inner parts of my soul. O le upu leo lo whapenana ngā lua i te tonu. O ngā It tana. changes my stubborn mind. O lo wolanga mo lo tina. It changed me to another person. Sui lo tangata i leisi tangata. It changed my perspective in life. Sui e lau whaava ai le atu. I can see the things that I've never seen O before. ova ai mea te le iloa mua mua. I can see the hand of God O ova ai le ao le atu. and the blessing of God among people. Ma whamanu ianga le atu ai lunga o tangata. This word changes my life. O upu ia le atu o sui e lo wola. It takes me a long, long way from here. Tele se taimi na au mai ai au se iho o mai le taimi le nei. This word takes me to America. Le upu le na ave iau i Amerika. This word takes me to Alaska. Ave iau i Alaska. This word takes me to India. Ave iau i India. This word takes me to Africa. Upu le na o wo o i Afrika. It takes me to the place that I never dreamed that I would Ave iau go. i no whanga o te lei wa ai mo mo iai. But I was influenced by the word. Ona wai a ina u le upu o le atu. I will not compare my life to you E le whatu susaina. because you are so special to God. Ona e matau tia oi le atu. God will take you Ave oi le atua. because He is loving us more than anything. Ona e sili atu le alofa o le atua i seisi lava me. And that love will never change Lona alofa le sui. because your God will never change. Lo atua e le sui. He is the same yesterday, Ana nafi today, le aso. and forevermore. E o lava i le whaava He's vau. looking down to us Lo vava ai mai ai tātou. and said to us, Vava ai mai no whai mai. trust me, Tali tonu mai. cast your trouble La whai mai a tāu. and all that you've been fearful O of. me whapenana e pupole Just ai. call upon me Mala au mai a tāu. because I call you my son and my O daughter. tāu o lo watali i mo lo. You are the saints in the home of God. You o tangata o le You tua. are precious to the living God. Sili ona tāu o i le tua. You are the pupil of his eye. O le apo le. You are the treasure in heaven. O me le lei lumo le. You are the sons and daughters of the living God. O atali i ma fafine o le. You're being washed by the precious blood of Jesus. Whamamaina i le mano le You toto have been le given authority above all. Whamatu ia te o le pula ma le mana. And God is saying to you, Le tua whai mai a te oe. trust me Tali tonu mai a te a. and I will do it for you. Ona o whai a le mo. Can we be upstanding and just give him a hand of praise? Ate e sau pati Hallelujah! a e tu lai mai a. Just shout hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Call upon the name of the Lord. Wherever you are, just call upon him. Be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name. Call upon the name of Walau i flavoi le mea o ia ele nei tuaso. and be saved. Whatever you're going through, the challenges of life, just call upon the name of God. Of the Lord. Call upon the name of the Lord and be saved. Keep on praying. Keep on praying In the Spirit. in the Spirit.
tsalo mai fa pe tulele yelo o tua. O vala au lo swaf. O fa fitauli. O tu inatu ya te oi. O fa longo lo sifu fonga. Tu inatu ya te oi me o te popole ai. A walo e manatu mai ya te au. Fa fitai lo walofa. O lo wanga lele. Wea mana iaya. Wea fa mangalo. Wea fa mama. Ta wami o tonu. A vea o se tasi o lo aing. O te fa fitai ya te ai. O e o lo faola. O e o lo wali. A fio mai lava oe. No fatu mau ia te au. Au ngalo wola. Au wa oe le tua. Father, I lift my hand unto you. Coming to my heart. I pray that today will be the day that I commit my life unto you. Thank you for your precious blood that washes all my sins and all my unrighteousness. Thank you for delivering me from darkness unto the light. And the light is you, Jesus Christ. I received you, accept you as my Lord and my Savior. In the name of you, Jesus, I pray. And all saints of God say, Amen. Father, hear me calling in your name. Tonu watali le tua ya te oe fatele sau pati ya te ia. Ole mātou pati le ya te oe. Wa wala fo ya tua mātou whawhita uli la wa fio. We tali moi mātou. Ole mi inga ya fo I lama ya te oe. Pamanuia lau whanau lau e kalesia. Wa au muri au lau wa fio pia mātou tau mamai. Manuia ngā luenga maonga whanau le nei vai asu. Al momo o mātou lotu. E malutiolo mātou ola yo o alofa le nei tuasu. Tātou maoi vaenga o tutolo mātou atua. Arvi inga e foi lava ia te oile atua le lei. Oi lava le atua le tamaa le atua le alo le atua le nganga sa. Ai ala langa whanau pele le atua. Amen. Si maununga lo au tāsi lua tolu. To God be the glory forever and ever. Amen. One more time. To God ia. To God be the glory forever and ever. Amen. Yeah, I'm going to let you know that tomorrow night. God bless you all.